To se ne bo več ponovilo. Ti je to jasno? Pa kako ti pade na pamet, kaj takega? Kaj se to? Pa gospod ravnatelj, vse niste videli vsega. To je nedopustno. Nisem samo nas kriv. A ga ne? A ga nisi ti udaril in potisnil v steno? Sem, ampak... Ja, ampak ni več debate, okor. Pa to je tvoj tretji okor. Izključitev. Izključitev? Ja, izključitev. Pa se lahko to kako drugače reši? Kako drugače? Izključitev. Gremo, dio. Kako je šlo? Da, no, pusti me. Dobar dan, vas lahko samo malo zmotim. Kaj je, Martina? Glede Nejca pa tistega pretepa prej ni bilo vse tako izgled. To mi je že Nejc zatrjeval. Misliš, da ne vem, kaj si videl? Ja, samo očitno niste videli vsega. Ti si tako kao neki Femiča, si navodna... Pa daj, mama ti je. Pokita grla, mogoče me pa ima zato tvoja punca reši kot te. Kaj si rekel? Vzemi nazaj? Kaj je, ha, nijaš jajca, bi kaj naredil. Kaj si to? Glej, Ana, ne bom se zdaj stal tu pogajal. Dejstvo je, da je Nejc vedno zraven. Nikoli je nič kriv. Če je bilo tako, kot ti praviš, bi se omaknil in stopil do profesora in to se razložil. Sem vedel, da je to moški ponos, pa se mu ni hotel pustiti. Glej, res se ne mislim več pogajati s teboj. Prosim, če se vrneš puku. Ampak sem... Dovolj je bilo. To ni pravično. Izključili so ga, nekaj moramo narediti, da ga nazaj spravimo. Kaj boš pomagala? Pa ne vem, no, jaz ne vem. Pa dajte, no. Pa jaz ne vem. Enkrat. Kaj, kolegica si ti? Where is the moment we needed the most? You kick up the leaves and the magic is lost. But tell me your blue skies fade to gray. But tell me your passion's gone away. And I don't need no carrying on. You stand in the line just to hit a new low. You're faking a smile with the coffee to go. And tell me your life's been way offline. You fall into pieces every time. And I don't need no carrying on. 'Cause you had a